Pamirsa ide pedanda wayahan bun saking griya sanur pejeng lebar ring yuse 16 warsa. Puncak pelebon pacang kemargiang nemonin tanggal kutus Agustus warsa kalih tali 24. Ide pedanda wayahan bun madue kalih rabi, saking rabi ka pertama anak agung Rai Martini, embas kalih oke lanang miwah adiri anak istri. Selanturnya nih saking rabi kalih, ide ayu ketut wiryani, ide pedanda istri embas siki oke lanang miwah madue tetiga diri oke istri. Manut baos ide pedanda istri wayahan bun, ide pedanda lebar ring rahina anggara, tanggal 10 Juli warsa kali tali 24, ritat kale jagi memargi nuju rumah sakit Arisanti Mas Obod. Ide pedanda istri wadarang, tigang rahina sadurung lebar ide nanin merasa dingin turmaning sesek saning ngawinang kairing nuju rumah sakit. Ida pinake pensiunan dosen Fakultas Sastra Unud puniki taler nanin munggah dados ketua PHDI Gianyar. Risampun madikse dawak warsa kali-tali taler munggah dados Dharma Upadesa organisasi Sani Nyayubin Pendeta ring Kabupaten Gianyar. Ida nilarin kali rabi miwah papitu diri oke. Ide pedanda istri wayahan bun mausang, ide pedanda wayahan bun duk sawetara warso ungkuran madue pinyungkan diabetes miwah gangguan ginjal. Layon ide pedanda rawahe mangkin kanton ring balai gedong griya sanur pejeng. Sekadi putusan parum keluarga dudonan karya palebon sekadi upacara nyiramin pacang kemargiang tanggal kali dasa Juli nepet rahina purnama miwah 4 Agustus ring rahina tilem kelanturang ngaskare tanggal 7 Agustus raris puncak upacara palebon kemargiang tanggal kutus Agustus warsa kali tali 24. Wirnaya Bali Pos nguningayang.